Salam dostlar. Gavai'de taң atты. Erте менен чуркап жүрсөм, бирөөнүн коросуна элик тыгылып чыкпай калыптыр. Решеткага башы кирип, чыга албай калыптыр. Молокайда ушундай нерселер болуп турат экен. Эликтерди чуркаганда күндө эле мээрлерден көрөм, бирок бүгүн биринчи жолу корого башы кирип чыкпай калыптыр. Жаңа эле ошол эликти чыгарып келип атам. Чуркап бүтө элекмин, бирок тер кургап калды эликти чыгарам деп. Ошол үчүн чуркабай эле басып баратам. Ушундай нерселер болуп турат экен Гавайиде. Молокай аралында Аксис деген эликтердин саны адамдардыкынан караганда бир канча көп экен. Ошол үчүн алар ээн эркин кенен чонон маяктарга келип, королорго кирип, чөп жеп, эшиктердин алдына келип суу ичкени келишет экен. Ушундай эликтер көп. Чуркап жүрсөм, корого элик тыгылып калыптыр. Эликтин баласы. Азыр чыгарып коем. Okay, let's try. Some more. Let's go back. Let's go back. Let's try some more. All right. Progress. I like it. Okay. Let's do it. Yeah. Let's go. Let's go, dear. You good to go? You good to go? Okay. Go, go, go. Whew. Take a rest and go run. Do the morning run. Look at this. I just freed the deer. It was stuck on the
gate. You must be hungry. Here we go. Help us up. All right. It was stuck here maybe all night. I see the scratches on the skin, so I just free it out. All right. You will be okay. It's an Axis deer. Axis deers live on Molokai, and there's a pretty big population. They reside here. It probably want to go in for the nice grass in there and stuck, so should be okay. All right, you good? Yeah. Be careful there.